vidio kad nema struje. Nisam što. Kad nema struje da može potiti. A znam, ono, digneš gore i onda... Dole ima vala, skurač, svučeš i digneš. Dobro skroz, ono, digni gore. Ti svadiš to onda ruku. Aha. Jer vidio sam kako stiti. Ostanu stari pa da vide tehniku novu iz groba. Ja. I šta je? Ja bila mala i kaže moja kolekcija, da vidite moje dajnice, tek je što su sivači. Kaže, moja dajnica u donjem vanku ima električni sivač. Ti ga uključiš na struju, zetu ne tuknu se. Aj kad sam ja vidjela taj sivač, Bog me ti moraš njega vozati. Isto tako. Električnu metlu, ona rekla, ima električnu metlu.